MYANMAR zare do nagir base impact news nei raj NONGTHOMBAM Manung Hutna hariba 360 degree analysis of news and events ta MYANMAR taram okchari how khiba chahi 2015 da yam chauna Manipur da inner line permit system chanalu haiduni iho how khiba madugi matung tarakpada bill ahum phawba Manipur legislative assembly na pass tawkhibani adubu mamang chahi phawba Manipur da inner line permit system chanan gatabni habigi khongjing si yamna chauna chatharma matung da handak chahi asi gi hek hogalakpa matamda khoi Manipur legislative assembly gi taramatu siba khoi mikhal pangtho khibna maram oiduna mikhal sida tongan ba khoi Manipur gi indigenous yellow mean nati haiba mioi singna vote lemnarakpa aduga mikhal da phawba mikhal mai palakpadagi khongjang sida ahong ba kitang lakpa gi mamitari handak chahisu tongan ba mahiroi mayam amana masida khoi khongjang changseli maroi na KS kanglai park students association na KS na khongjang changsen khiyam kana handak ta pangtho ki ba Manipur legislative assembly gi budget session ki matam na khongjang changsen ki khongjang du da tan ki ba demand si maroi na mitop na lenga ki chukli pai ba yaroi yelhong mina tabana vote lepa yaroi yelhumi gi chakthung mitopta pithok pa yaroi yumdang mana mapu oiba yaroi mitopta lengak sinaba yaroi kanglai paki assembly constituency nipan da yelhumi gi reservation tawgadabani phamba chalaga hippa chanbagi wakhalon tadokadabani haibna chingba tongan ba kholaw amadi demand sina handaki koigi yelhumi singbo protection panganabagi khongjang asida anouba makhalgi ahong ba haiba tare masi mamitari honglali ba hong basi gi matang da aduga masi kadai phawba तालिब डिमांड मयाम से कराई फाउबा जस्टिफाइड होबगे कॉन्स्टिट्यूशन लिम से कराई फाउबा पुश तोबा यागदगे अदुगा करी अरेंजमेंट हेन यंगसन मथौ ताबगे हाबगे मतंग से खनने नो गिदंग तंगसी इंपैक्ट न्यूज की स्टूडियो लेंगसन रलेबे बसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनुंग हुना लमदो मसिगी संगनाय रबा नोटेड सीनियर एडवोकेट खाइदेम मनी ने हा मुतरोजा मनी बुतरामोक चेरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग ऑल्सो जॉइनिंग अस मणिपुर यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर म्यांमार स्टडीज की डायरेक्टर ओबिरबो ओजा प्रोफेसर W NABAKUMAR ni oja NABAKUMAR basu taramok cheri welcome to the show appreciate you joining too adu ngasi gi discussion asida Kanglai Park Students Association KSA gi president Moirangthem Lakshman su saruk yagada bani adubu maksi discussion se saruk yaba lakpagi lambi da hai batare medical koi accident hai tare ama thokpadagi hojik masi emergency da laying duna leiri habagi pawma phange adubu atubu matamda KSA gi atopa mihut ama lakna ba koina haija khibadi lere lakpagi chance am leiri hek lakpaga makoi so koi discussion se ya honna bagi khudong chabada logjage adubu to start with ahan ma question se ye duma ojani ma ki oina open thamjage adubu ai oja NABAKUMAR dagi hana hokjarage habatare oja honglali ba koi khongjang di sa mane do koi demand khitang onthorapma manwagi mami ma tari ba masida oja kari habe ni hoi ras wasak ani sigi overlapping with what yam lay ko madam di ILP dana indigenous nataba mi singsi Manipur gi khando aga laiba yadana bagi mawong ne aduga hojik akoi KSN khara maru oina sangjal laiba khongjang sidana akoi gi indigenous people nataba mina akoi gi lainga ki chukli si pai ba yaroi habagi pon madu sigi wafam si lak renga da aina atop akoi gi Bharat ki oiba scenario da ai kitang wafam ko thamjai yam siang na ma akoina Bharat ki political history se akoi ningsang ba taragadi Congress na sahi taragi mamang da akoi gi sakti pairakpa matam sidai sida akoi gi Sonia Gandhi na Bharat ki prime minister oira kadore haibagi irang ma lakpa matam sida Congress manung aduga BJP hojiki BJP singi marakta foreign route laiba mina Bharat ki prime minister oiba yaro esi Bharat punaba ki oiba matam do the political ki oiba akan ba iho makak sagalai maduna maram oidona Congress party da baw ani thokna kaidana hojik nationalist Congress party na Sharad Pawar na lairiba aduga matam do the north east gi akoi gi speaker oiramba lairaba sangma hoi yauna Congress da gi toglak pa gi wafam silai aduna di akoina hojik ihan han bada akoina uba yari ba wafam si karigumba laipak amagi natraga karigumba laipak to gi manung da laiba lamdam amakaki political gi oiba hai chukli si akoi mapan gi root laiba mi da piba yadi hai basi akoi Manipur na tauri basi na ahan manate Bharat ki pota national scenario da yam chauna thokar bu poni masigi posi ningjang bam tho eng khali adu yam luri ba problem di akoi na hojik indigenous ai ba wahai si India gi constitution da season na de indigenous hai bi mota akoi na scheduled tribe hai na hairaga indigenous sing si akoi na scheduled tribe tu gi manung sanbo ina lawraga lai aduna yam siang na spirit ta lairiba wahan toxic spirit ta hairaga di mapan da gi lakba yelhong mi nataba laihong mi nataba mina akoi gi chukli pai ba yaro ai si di
अकोई मणिपुर लेबा सात्र की फुरुप तनतना राजनीति पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की मफम दसु लेबा वानी सिदि अकोई दसु दुम लेबा वानी अदु लेरिबा पोटी कॉन्स्टिट्यूशनली नत्रगा आइन नोइबा मिएंग द येंगा कांदा इंडिजिनस हाइबसे कनानो हाइसे फजना डिफाइन तौद्रगदी इंडिया की सिटीजन ओइग्रा कांदा मदुना अदुम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ना मागी वोट लेपा याबगी राइट अमा पी हाइबगी वाखलोन से लेबनी ना मदुगी अदवाइदने बस सही नरी से अदुना ख्वाइदगी अकोइना मसिदा खन्ना बा याबगी मुटोइबा इंपोर्टेंट ओइबा पॉइंट सिदि कइनो हाइरा कांदा आइगी वाखलोन ददी इंडिजिनस कनानो हाइसे अकोइ स्टेट असेंबली दा खंगदे अदुगा इंडिया की कनो दा खंगदे अखोइना मसि डिफाइन तौनबगी तोंगान तोंगान बा यार्डस्टिक मयामम लई मदु सिजिनगदरा नतगा पॉलिटिकली ओइना पोसि डिफाइन तौगदरा से आइना याम सेंगना आइगी नॉलेज गी लिमिटेड ओइबा नॉलेज गी मनुंग दा हाइजा तारदी इंडिया दा ट्राइब हाइन हाइरिसि दा एकेडमिकली ट्राइब ओइबा लैत्रे अखोइना होजि शेड्यूल ट्राइब इज पॉलिटिकल डेफिनेशन ओइना लौरगा पॉलिटिकल क्राइटेरिया खरा लौरा कांदा ट्राइब तो शेड्यूल जनबगी पोर्टना लाय समाइतना इंडिजिनस इसे कनानो हाइबसे अमुक्तंग मयेक सिंगना मसिगी थिदोकमिनबगी मथौ ताई अदुगा डिफाइन तौमिनबा दरकार लै अदुगा कोइगी सुक्ली पाइरिबसिंगसु खंगबा दरकार लै शासन की सुक्ली पाइबिरिबसिंगसु नत्रगदि थांगैमक सेंगना मपान की मीना कोइगी लैंगाक सुक्ली पाइबाइसदि अकोइ हाना लेरमबा येलो मिसिना यानिंगबम थोकते भारतसु भारत लेबा भारत की हानादगी लेरलबा मिसिंगना मपानदगी लाकबमना प्राइम मिनिस्टर ओइबसे यानिंगदेना पॉलिटिकल पार्टी दा खाइदोकना अनौबा पॉलिटिकल पार्टी लिंगिबगी वाखलो लेबनी मसिमदि अकोइ मतम पुनमक वाफम सिगी बैकग्राउंड दे येंगनरगा कैदोबो यागे दो खनबम थोए वाफम जे थमजेगेरा या नोजे उजान ताकपिरिबो वाफम दमक कोई सोनिया गांधी ना लेबासी की प्राइम मिनिस्टर ओइबी यारो हैबगी वाफम सी हौजिक हौजिक प्राइम मिनिस्टर ओरिबा नरेंद्र मोदी ना महांगना गुजरात की चीफ मिनिस्टर ओरिंगे मतम दसु याम कन्ना टेलीविजन इंटरव्यू दा फोंदोखिबले यानिक दबा मदुगी वीडियो दो हौजिक हौजिक खोगी सोशल मीडिया दी याम कन्ना वायरल ओइबा दुम लबा वीडियो हमका ओरिबनी हारिबा वीडियो सेदा खोगी हौजिक हौजिक की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हाइकी खोगी इंडिया असु मसिंग याम खरबा मियोय करोड़ चामगा कुनमंगा लेबा लमदम असिदा कोई इसागे प्राइम मिनिस्टर इसागे प्रेसिडेंट पुथोंगना मी लेजदरब्रा करगिदमता कोई फॉरेन ओरिजिन की सिटीजन इंडियन सिटीजन ओइबा तारगा सुमहांगना करगिदमक्ता कोई प्राइम मिनिस्टर नत्रगा यामना मोरइबा पोजीशन में हमसे पाइगदरना हैबगी वाफम महांगना थांगत की मसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के ओइबा वाफम नते मसी कोई हिंदी दा हैबदा मसी स्वाभिमान के ओइबा वाफम नि स्वाभिमान से प्राइड है नेशनल प्राइड के ओइबा वाफम ने हैबनी अरमा तौदना सो कोई मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट दसु इंडियन कोई सिटीजन अमनि हाइदुना ngसाइगी भोट लेप्सलप तारगदी नतगा मखोइना कारागा कोई चीफ मिनिस्टर नत्रगा मिनिस्टरशिप से पारक तारगदी ngसाइगी नरेंद्र मोदी ना हाइके वाफम दुमा कोई स्टेट सिगी ओइबा स्वाभिमान दा है बतारे प्राइड तमदु याम सोक मरमम ने कोई मणिपुर दगी इसागी चीफ मिनिस्टर ओइजनबा मी लेतरबरा हैपी क्वेश्चन दुमदी चम मानन लाई अदा दरगरी हैबनी होजा याम चुम्मे अखोई येरम दम सिगी मियोइना इसान इसाबु वाइन सासन तौजबा अदुगा अखोई सेल्फ रूल तौजबा हैबसे मसी दियागी ओइबा पोट अमनी अदुना मपानदगी मिटोपना लेपाक की महूत सिंदुना लेंगाक लोन यावबा हैबसे याफम थोकते हैबसे पुनमकने यानिंगनी अखोइना सुमसी चामद चामा यानिंगी यामना तौहम थोकबा पोट अमने लोरिबदी who are indigenous in NABAKUMAR Sahari indigenous cyber port say Indian constitution makada recognized over port ama oina yaudeba sadaran oina sum yanabagi sum conventional oina haitare scheduled tribe mayam say indigenous people ni haina loba Manipur da so maitai amachung chingda tariba scheduled tribe mayam say machi indigenous ni mai horon de tarak pa mi chinga dubu ni maitai harise mai horol de tarak pa lerak pa mi dubu maitai haibasi manungda amuk chingda tariba akoi ge scheduled tribe chilinaw sing se lamdam masida Manipur da punna mai horol de tarak pa maitai ge loina na tarak pa moi gi tribe sing aduga Manipuri lol maitai lol asi khangba scheduled tribe punamak ase masi akoi ge indigenous की वहां थोकता हनबे है बा अदुगा इवन मेथि पांगल गिसु तंग हाइबिरो मेथि पांगल गिसु माइरोल दगे लेर अब पोचिंग से अदुना सिगी मनुंगदा कोई चिंग द ओइरो पांगन द ओइरो अदुगा एनी तंपाक तो ओइरो indigenous ni हाइबा scheduled tribe ni हाइबा अदुगा मेथि पांगल ने हाइरगा अदुंबा मणिपुरी लोल मेते लोल असि फाउना लोल ओइना ngang खंगद्रबा अदोरदि scheduled tribe ओइरगसु मदु indigenous people ओइगद्रा हाइबिगो वाफम से सि यामना नैनैनंगाइ ओयाबा हौजिक लेरिबा
हौजी खंगना खराबा कुकी नायना खंगना खराबा नागा ने हायना खंगना खराबा ओरिजिनल बुदी नागा हाइद्रगसु तांखुल माउ माराम अनाल जेलरुंग हायना खंगना मी मैम चौजी नागा हायना खंगना रेको तोंगानबा मोजी करिगमा पॉलिटिकल डिमांड मदेगी हाइरिबा मैम से मणिपुर दा लेरिबा मैम से मैते रोल ना फाउना रोल ओयाब लिंगुआ फ्रंका की रोल ओयाब अदुना अदुगमा शेड्यूल ट्राइब अमा तांखुल शेड्यूल ट्राइब का माउ शेड्यूल ट्राइब का और जेलरुंग शेड्यूल ट्राइब का फाउना बदा लाइरे हैतब मसेन ददी मैते रोना फाउना दौरिमनाब मरम अदुना आइगी वाखलोंदा आइना खनबदा भाउददी मैते सिंगसे सलाई तरेतिग ओरकपा अखोय जो पुलम नते खोमन नाम मोयरांग नामा चाहि लिसिंग कयागी ममांगदि लेरकपने अदु बुपुन गरे मैते हाइबसी तंबाक्त लेरिबा मैते लोलिबा अखोयजे सि खक्तन ओरमदेबा मोयरांगी स्टेट अमा ओरमबा नेशन अमा ओरमबा खोमन गी ओरमबा मयामदुना याम निंगसिंगबा थोक्त्रबा मतमदि ओरकपदुना मैते हाइबनाबा मैते हाइसदा पार्टिकुलरली तंबाक्त तारिबसी गी वानतेबा चिंगदिगे अखोय मैते सिंगसिचु चिंगदा लेरमीबनी तांखुल का चमना तैते का चमना लेरमीबनी अदो हाना सोमदा लाकपदिगी तोंगाना अदुम लेरबनाबा वाही सिमंग सुताए मैते हाइबसी मैहुरुंदिगी लेरकपा मियोय सिंगसिबु मैते कवि शेड्यूल ट्राइब से असिचु मैते रोन खंगबा मणिपुर दा लेबा सिंग मणिपुर के शेड्यूल ट्राइब सिंगे मैते रोन खंगदरगदी मैते रोन फाउना रोल ओइबा ngamdrgadi मदो अखोई इंडिजिनस शेड्यूल ट्राइब के मनुंगदा चनपम थोक्तेबको लोगिन अमनी अदुगा हजिके हाइरिबा साइ नैनरकपसिदा अदुमाइना अखोइना लौबुदुगे वानिको बाय वे ऑफ अखोइगे चटनबी हाइगदरा कस्टम हाइगदरा कन्वेंशन दा अदु लोदा लागतारगदी अखोइ 1949 15 अक्टोबर देगी यानिंग न ओरो यानिंग दन ओरो मैम डिबेटेबल ओइको नमदन लोक्सिन गिबनी हाय मर्जर एग्रीमेंट अमगी मखादा लोक्सिन गिबनी हाय मर्जर एग्रीमेंट दसु आइने यादबनी हाय बा सुनि चिंगबा मैम हम लेरि अदु पुनरे वी आर ऑल इंडियन लेट नन डिवाइड अस हुजुमकी ओइनेति कोइ खाइदोक पे यात्रे अदु बुदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा कोइ लेरबनीना मधुकी स्टेट अम ओइरबनीना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा इंडिजिनस पीपल से कराइबु कवी हाइबा नत्रगा अतोप लो मदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी इंडिया की ओइना चनरिबा लो पुनमिक हौरफम सी सिदिगे ओइदोरिमनी अदोइदि मदु लेबतायबा अदु लेत्रगदि इंडिजिनस पीपल सिंगे दमक्ता सुम रिजर्व तौगदमनी नत्रगा इंडिजिनस ता खुदोंग चाबा पिगदमनी हाइबसे मसीगी पाउखुमची लाओयाबा मदुदा पॉलिटिशियन सिंगना याना याना ना बा अदु येंगे कोइ खनगे हाइबन अमनी ओइथोइदा हाइबम लेदना मणिपुर असेंबली ना इंडिजिनस पीपल सिंगे रिजर्व तौगे हाइबसी आइगी लाइरब नॉलेज सिददी पोर नॉलेज सिददी मदु मणिपुर गवर्नमेंट स्टेट ना तौबा ngamjadeaba ngamjaroyaba अदुबो मतंग सिदा उजा खोगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना चीफ मिनिस्टर रंगी मतम दोना सोनिया गांधी की अदुगी चुमने सोनिया गांधी की केस है सो हाई वाफम लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के ओबे वानते मसे खोगी खोई नेशनल प्राइड के ओबे वानी हाई मतंग दो अदुगा हां अदुगी मतंग दो सोनिया गांधी दी इटाली दिगी ने फॉरेनर की वानेबा होजिक लाखदोरिदी कॉन्स्टिट्यूशनली सोनिया गांधी जु इंडियन सिटीजन नि महाग इंडियन सिटीजन ओबे तारगसु महाग इंडियन नते है नरेंद्र मोदी ने पॉइंट आउट तौगे मणिपुर द लैबा मयाम से कोई मणिपुर की सिटीजन ओइबा तारगा सुमोय मणिपुरी रा हैवी क्वेश्चन हम आई अंडरस्टैंड मदो कनोदा म्यांमार द सुतोवेबा म्यांमार की लुचिंग बी ओंग सान सू की असे लेबाक तुगी निंग तमा पुरै बा निंग तमा माने आर्मी की मखुतेगी आर्मी रूल दगी डेमोक्रेसी दा पुथरै बिसी ख्वाइदगी मकोक से माने बा अदुई दमता नोबेल प्राइज बाबा मा हाउस रे चई का तौदना फंगा अबने बा बर्मा कोरमा होजिन म्यांमार कौरी बिसी की ख्वाइदगी मरु ओइब मिसक से मा ओइरे बा जुक्सी की ओइना अदो मा बाउबा फॉरेन दा लंदन कन इंग्लिश में नमदे मयुम पालुई हाइदना मा जे मोगी टॉप कनो के अखोई के ऑफिशियल अखोई के लेबाक ngak पे खाइ मकोक से लेंगाक लोगी मकोक से असि ओहेंदलिम ने बा इसम चम मंत्री यमन तौर गुमना तौरगा अंडरस्टैंडिंग द मान रोइना मकना मनुंग ले तौजमनी मा याहंद्रिम ने बा दैट मींस मागी नुपा से फॉरेनर ओइबनिना माई नुपा की इन्फ्लुएंस ता माई नुपा की लेबाक तुगे इन्फ्लुएंस ता मा तौरक पे याय हाइबिगी वखलवंदा कॉन्स्टिट्यूशन दु सेमदोक तरगति मान ओइबे याद्रियाबा प्रेसिडेंट से इंडिया की जो सोनिया गांधी इंडिया की दमकता यामना अफबा कानबा थबक तौबा इंडिया की रूलिंग पार्टी में की मकोक ओइरम्मी हौजिकसु
opposition party du khwali chawbo opposition party ki makok mane adu ma se India ki pokpa Indian origin oidabanina masina mana prime minister oitar gadi akai lei haina lawudi ki ma ya dev Narendra Modi na haidu chumeba ai ko chum tu yani heba but ai ko sidala pakanda foreigner ma hoi jiri da amakari ba kariudin koi muslim amakari asabudin asi Bangladesh ki muslim na dudi khang ID ko na khang dire ko aduga Manipuri da pokpa na tabara adu mati subject to correction adu orgadi mana mapandi lak pa India ki muslim chuna taraba mapandi lak po orgadi ngasai Sonia Gandhi ki case to ka mana dorimni aduga Aung San Suu Kyi ki case ka mana doini adu na tabada ai khoi ki sida nan Manipuri amana Indian macha amana lepada yaroi bota da su yaroi hai bo ga di adu support amal la eba aduna ihanan bada hoji ke sena satra sing chai chu mayam chen changchili bisi yamna mohoi ge wakal lol leipa ke damakta mitop ta sakti sinada ba mitop na miyam ge mihut ohenda ba hai bisi yamna sokan ningai oi ba yamna apabadi oi ba tawigam su who are indigenous people ne hai basi karmaina lep ka dorim na ba ai khoi prajana ai khoi intellectual na for the time being hajare ke ko academician ching achina singhai chi indigenous ni hairaga madu leipa ke aina yagadra adugum begi pot ado yaroi da banina leipa che da ningthi jana madu gi pot ama leibata ba aduga amuk laiba demand si da constituency particular constituency nipan aina chup na sum study to bada moina nipan khaktang khalib se nan Manipuri mayam amna tahaba say for example wangkai nan Manipuri yam tagre ko so kol mayang ne ko khangnari se sugnu se rogda nan Manipuri yam tagre adege kangpukpi nepali mayam nam tare adege di kano jiri achine chingba adege kano da Sagunban adega adu haibat kendra nipan se mitop na masing yang khale haibasima di ayaya ba aduga nipan ga takhandui basina amuk karigino sisu wahang amani ko moina tawriba leipa ki ininama piba ngami basi moige credit ni ke sege yam thagat ni atai di mu karigino atai lemhori ba mayam chi hoi schedule tribe ki chudu hana reserve lejare adana moige di tarama pandu di tawdabo ramani adegi koi ge nifuma toy chimanu da ama schedule caste ki lejagare nifu se masi manung da nipan se hana horaga atai lemhori ba contraint toy si tawra kadabani haibu gu muchu haipe tawi adubu tawna tawraga di pulap oina tawraga Aji Nagaland da schedule tribe ki reserve tawi ani khak natana subject to correction Dimapur da di mayang ani ka ka ba yaramani adubu general oina adu su moi naga machana oina low hre abko mayam na thingaraga aduna akoi ki pulap si ta honing ba tawtaraga de aduda akoi ki leiriba Indian law sina machi ki state subject ki manung da su chandabanina state assembly na Manipur government di lair state assembly na machi tawba ngamgadra ba adu madugi question amadi change aba adu de kamain tawni haibana chingba mayam se okay constitution ki miyang makhada Manipur assembly na masingam jagadori bra habi wapum dunia du matang du da prime minister ki speech to amuka tab target Narendra Modi ki man haiba ko ye constitution ki wa sona na tesi mati ko ki emotion ki sentiment ki wapam ne habi poram lai manam na koi Manipur miyam ki sentiment da kari feel tawri haiba du masu yam chauna miyang changphom mafum mataw madi tari adu matang se ina Oja Nabakuma election kisi oja hujik Jammu and Kashmir kisu article 370 ki makada mogi article 35A je lokthok no Supreme Court to hujik yam kana masigi chathari bane hatare proceedings oja maram madu da su am chauna national debate tawnari bani koi ki 35A je lokthok ki taragadi makoi ki lamdami atopna lawba leiba ya dabagi ownership ki transfership ki pose loina mutakrani habi maduda Kashmiri sing yada bagi yam chauna protest tawri atumaina khoi hojik laiba ha tare khoi union government sina adu ma khoi India gi lamda adu makhal gi athing ba thamalaga khoi gi only mafam dugi indigenous missing duna control tawba mapanding misang pa yada bagi pose lokhok na honari India si pumna makini marmaduna Kashmiri khatagi oba Kashmir leibi yaroi Kashmir si India gi ni habi wafam layer mai tok dasu Manipur dasu Manipuri khatagi ni atopa India gi missing leibi yaroi habi yaroi Manipur su India ni habi poto lakta ragadi ngasai gi reservation tawba aduga mitop na bhol lephan da baga na hari mayam si masi kadai pawu yaga da gi habgi achobun nang mum dari kari habni oja
constitution gi oina yenguragadi ain gi meeting gi ain gi interpretation koi gi ain gi khwai de gi wang interpret tawba ngami si bharat ta koi gi judiciary da koi gi supreme court na oire any interpretation si ai go personal interpretation obe ya any advocate ba gi interpretation obe ya adu supreme court na piba natraga high court na piba kwai wang da supreme court na piba legal interpretation na kwai sumba legal interpretation ya na low ado masigi port se aina ai wakhal da phaujabam khang lai akhoi gi legal jurisprudence jurisprudence akhoi na yeng matam da akhoi gi sumna gi yam apak pa akhoi gi legal epistemology da akhoi na sum yeng matam da hojik si west ki legal interpretation madagi sangthara kan da india yo bo port lai ni aduna masigi interpretation si lak matam da ngasai gi India gi apun ba sakpa mama lang na bagi ta common civil court ena tawre iba leidana ko muslim gi tongan ba law leita ba hindu gi tongan ba law leita ba civil court ama khangna law ina uniformly tawgada bani hai bagi port sine ba constitution na tawre is ata constitution se aina hangni ba wang na constitution nei si kari gi dam ta semi banu hai bagi wang ama lak tar ga di constitution nei si lai pa to da li ba miyam gi welfare gi to sem the miyam du gi marak ta yeng thina ba sem ga da bo era ga di constitution du sem bagi wan tok kari no hai gi port sigi matang sida aina ningjang janing basi ain na yada ba pot ni chumi Nagaland da hogiba hojik leidiba je tiar jeleng gi mamang da nupi gi 33 reservation tawrubagi myam ge ba chawbot I ho ma lakuna chief minister ba resign tawi hoje mo hanjal le ko aduna in principle da akoina masi munna khallaga satra singna hauriba I ho adadagi di leidiba praja gi wakhal ihul da leidiba wafam singsi akoi gi chukli pariba सरकार की इहुल सुमसी लेइबा म दरकार ले सपोज खुदम होइना हाइरा कांदा ngasai gi leiriba political party mayam si dabu masi gi ihul si leiragadi kadai bawa masi in practice ta theoretically ain ya ga so in practice ta kadai bawa principally akoi na praja gi interest ta yenga kai do bo ya ge se dum to bo ya Nagaland da akoi gi khudam hoina hairaga akoi gi tiar jeleng matam du da ngam da na ma resign to ri sigum bagi port se lei aduna aina haijaning badi constitution nai si hekta ishorna piraga suksem sem do po ya da po na te constitution da amendment kayamam thokre ngasi bawada aduna bharat ki apunba saktam ama sagat ki haiba matam da su wakalon se aina honorable prime minister na cooperative federalism hai cooperative federalism hai ra gadi federal oina leader ba state mayam se ki interest se lauda na ngasai gi holistic oi ba whole na maru oi part si the important kaya oi de na organism ki viewpoint ama khata whole na yana ba part sing se chatka da mani part ki sentiment part ki interest se ngak na akoi na whole na yana ba loina sa lo ha bi wafam se la adi cooperative federalism gi han thok se leite na khali aduna whole ai si di part mayam na semaga sembani part mayam do leita ga di whole se lei oi doi ni aduna whole gi identity se kan ga ga di part ki interest part ki needs mayam se khang na to ba darkar lei hai na khali aduna Indian constitution hauze le ba existing constitution gi makha da ba ain aduga semi ba ain mayam sina indigenous oiba migi wahan tok pi da ba aduga strike da oina low ba aduga masigi mayam se amtang review toraga akoi gi constitution si revisit to bam darkar le hen kali masi tauhan ge haraga di akoi na hauji phau le ri ba I hau si da akoi na yengwa matam da center gi masana khangna torok puri torok to mandre madam di akoi si raj na hai du ni uniform civil court ma sem da hona dem ni mo gi wakalon do ba mali honorable prime minister to chief minister wering da hairam ba wadu ga hauji civil court ka laga wakalon si da sum matam gi matung no hongak po iram ba yai aduna state ki nakan da gi su rajniti political parties political parties academics adodagi di satra common citizens akoi mayam gi wakalon da masi ma leiragadi masi gi movement nam akoi na leibasi Nagaland da di isam jam da reservation gi nupi gi reservation tawba yani yaroi ha da chief minister ba resign to ba ngamaga akoi da na masi kari do gi ngamoi do that means central na constitution na yada ba ya du akoi apam ba se sini ha ba di khangan ba ma darkar le adai di reference amoi na ina ningjang jabada hauji yam na Karnataka da sitara ba ya na magi Kanara loan khangdaba mi singsi bank ta tha ta ruki manung da loan do haitragadi moi bank to da makoi thabak to yaroi hai bi pon lai aduna di loan khangda na sai ko ye honor ba ko ye advocate sam sir loan khangda na Manipur da administration to bo se ya ba huna de aduna identity gi pon la kan da law le si yam important oi bo ports amasun aduna loan china identity gi masak se tang na maitai se kana tai maitai lo na tai tangkhul se kana na tai tangkhul lo na tai aduna loan isi Manipur gi oiriba
language oina leiba oina lausira kari oina lausiga madugumba loan sisu important oiba pot ama leiraga indigenous ki definition se aina sum khangza ba academic leida hausi indigenous se wahan thok ahum khak pi chronologically lowa indigenous ama chronologically matangina UN na adopt of chronology khwai da yena lamdu da mama ngai da hauna khunda lai tar no da ba autochthon sai je English da moina adu bune adu ga kana gumna relatively han ba wahan thok su lei relatively hal kan na khoi gi kana gumma matham du da leirak pa natraga su matamam da sanga aga moi si dominate to bidna marginalize to bidna moi si a da inthok bidna lei gi ba mi sing du da ma khoi gi kari gumma khudong ja ba khara pi ne ba gi wakalon pi ba amai to na wahan thok se yam lei bani na India ki context da di aina khoi Manipuri context da di aina sum khanza ba da chronologically UN su lori ba wahan thok si da indigenous ki oiba pot ama khakti akoi demand ama akoi na hoji heta presumption da constitution na yade constitution na yadam na koi talagum si yaroi da pot tu kanadi ha bi wakalon na ta in principle da ngasai koi rajna swaviman na pride adu gi pot da akoi gi pride tu da akoi na wak to zarga akoi gi identity je ngak za zarga di pura akoi na organismic oina yeng khra kan da India gi saruk amani adu na India na yana ba koi sat ka da bani hana le ga di where is our identity adugumba yi wakalon am khang lei aduna masidi aina satra phuruk tangluk amatna to bonatra Manipur ge political parties intellectuals intelligentsia adai civil society organizations loiri bu puna maksida akoi gi pride na soina haiba gi pose je khudam oina haira kanda akoi gi jiri de gi kara khibasi matam do da kainom ta pb ge noina hai dana satra khadana de samna kaina mu wak to gen khali aina ningjang bada adu matam do da lady bu political situation gi circumstances na compel to da parliamentary secretary gi ne ko madam di sarkar se bagi some compulsory matam do laiba political situation dugi compulsion oiranguni aduna sigumba mayam si congress ta Sonia Gandhi no matom do oigidi oiba yamani adu masana su yana oigidi da sigumba gi port da akoi gi laiba principle laiba idio wakalon du da akoi na wakra to bo darkar lai thangai maksengna constitution na yade na akoi tu ogadi wafam si gi wan thok tu laidoi haijening ai okay constitution na yade constitution gi ambit framework ki manung da leiti haiduna masigi khoi demand si yamna rightful oiba taragasu masi maning da thamamaga matai da thamamaga constitution khata da chakani haiba taragadi khoi prime minister Narendra Modi na su chief minister ring matam da hagi wafam swabhiman pride to identity du madu dikrai da sakhragat ge haiba yam chawb question de maramodona constitution bu mekup kharagi na thairaga khoi swabhiman khoi national ge state ge pride maduda focus toroga khoi Manipur gi miyam na taliba demand khoi lamdam si gi mioi singna administer to honbiu lengak pahen biu haiba gi demand se su maram chabra haiduna nga khanthab gi matam du ore on the no brand to ge break makha chatrak pata hari pa topic si makha tan khana jage break am thonjar ke impact news movement ta le welcome back adon ekbar base Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam Manung Hutna tanga si khana jarme basi Manipur gi yellow mi sing asi masibu protect on gudam tanga thok na gi damakta changsalak pa khongjang da laiba ahongba laiba ahongba sida kari mieng yengba yabagi habi matang dani khana jarme si mathangi question se yoja manida lak chagi yoja akoi gi mayamna yam toina su haina ba koi gi mapan digi lak pa mi sing sidi masidi la anu haibadi yaro adum lak to lerabani adum chang do lerabani kena to hujik leri ba koi gi demand hai tare koi gi mayamna yamna icham cham example hai matam na kuin alu pam taragadi alu dugo loirana alu dubu hon ga da bhaya su lagani habani maramaduna tongan ba reason ki tamata tongan maram ki tamata mapan digi media dum soina dum changa ga dabani adubu changai ba mi sing duna akoi gi lengak se pahen da bagi wakalon dani hujik nauna ano ba edition lagna rise hana mamang so lamba ya adubu yam kana mayam focus tawna krise ko gi permit system ma pi was de lermani aduga ko gi lam gi mapu henda ba haiba sima adubu hoji so dum lam gi mapu henda ba lam transfer to ba ya handa ba yalo minat mak pahen ba aduga ko gi lengak su yalo mi sing adum pahen ba haiba gi wafum na chingban lak pasina maram orga ozada ina ozamani dilak chani gi hojik changsali ba khongsang sida maruina ko gi protection si pam taragadi mathau taba taragadi mathau di tarabni akoi kari da masi protect to mathau tan kan bi lam transfer du masu mathau tan kan bi bra aduga khoi hujiki lengak se pahan da pa mapan gi mina habi wafum sita kari habini hoi sigi matang dani joint committee on inner line permit system na chayo hum mari gi mamang da yam kanna 2015 da maruina adu degi 2015 dige kanna changsalak pasi handaki election mama adwai degi khara taptharaga legi bisina hojik phawbuse mai matam ngaibada una September phawba haibra adu tawraga leira hojik hairi ba punamak se wajana kumana su haigre constitution na yaba yadaba aduga aduda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯒ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ आर्टिकल 3 ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕꯅꯤꯗꯅ so that ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗꯅꯕꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯛꯋꯥꯏꯁ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ inner line permit system gumba law am semigi mathau tarakpa aduna neba akhoi joint committee inner line permit system na mapung ohelaga punamak chingi tamge yausalaga tawba adu bawbada amuk entry tribal bill ni haidana bhap tanadabadigi chuchanpur da kukichnau sing kharana amuk khaidoktana leihibedo madusu misunderstanding adu noina adu haire anti tribal na sunata badana le haire na punaruba yam sunata ba bhap tamina bam su changba aduna macet tawi mota manipuri jati se jati kontra ga manga taruk tare na sari base machi polap na kanna bagi damukta kari to gede ge tongan balambi de changnari dana karana scheduled tribe all of the tampak ta leriba non scheduled tribe manipuri asengba mayam se machi metai na scheduled tribe all over the akhoi madugi khodong chaba phangani adudigi akhoi na pre-merger status ta la abordi akhoi adum ningthi na nungai rani kharana akhoi di adugumba ILP system or di nungai ni kharana amuk akhoi ge kano scheduled tribe ki danata ba hoji tatar indigenous ki share reserve toroge yani si tongan la khareba these are all political issues political issue gedam na ba satra khakin na te ba Satra pikra bangang macha singna chatana mogi luching masingna adu hayo adu lawo haina ilaga chatpa adu khakin natre basidi basidi yan taba laila so haiba mayam adu punamakna maroina political parties na political system se masi change tauna ba hojiki manipuri singbu kanjana ba adugumba lalong ka changsin gada ba pot na ba masida dola doli naidana BJP Congress Communist MPP adu da khaibal ita changin gada ba pot na ba asige भोट लेप याद है वाफम से ममांग खोजंग मसी याम यौरम दे हनकिसदे यावरे यावरिबछो येलोमी ओइबर ओइदबरा येलोमी नते हाइदना हाइबा जिरी देगी कारिब से येलोमी से करिनो जिरी दे क्वेश्चन मो हंगे येलोमी से कनानो ओइदोइनो अदुगा मेजॉरिटी ऑफ पीपल से होजिके अदुने यादना मा थागलबनी अदुने ने मिनिस्टर ना छात्र मयाम ना तौबदा मा पार्लियामेंट सेक्रेटरी पिनो अदु तौगुना I kari rale no मैम ना people ना खंगला है खला दी सासों यावरे ऐना है अना होजिला इधी मचे constitutional amendment ना चिंगमागी चंदोक तबया तबकी पोल अमसुला है बा मचे political issue ना बा सातरा खला दी इंथोक पची नोंगाइते बा अरुगा सातरा सिंग ना मोई खक्ते की लाइन लो बसुला ले हौरी बसी दी फै अमरंदा को केसे ना तौजरी बा मैम दा वखन खरा खलनबा NABAKUMAR gumba ai gumba digi atai politician mayam asida atai intellectual mayam sida koi do khudu mine thinbam chegma nangna thiliba khudu midu lali ne na aina khalaga so mana makeup tholle ba sigidi yam thagat ningai oya ba aduna sai ge hai do janu ko hai do yaningbam le ba constitution na aina yade na tokadrai do aina yada ba pot ado yahanna ba भारत सरकार ना आइन सेंदोक ना बा मणिपुर में आम पुमना उस अतुब मतंग से कोई आइन ने याद बतु याहन ना बा आइन द सेंदोक ना बा कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंड तो ना बगी वाफम से द याम चाव ना मसी तक ना बा ताना बम मथौ ता होय अदुगी तक ना बतो ना को आई हायरगे बा अदुगी तौद्रिंगे मरगा सिदा जेसी ILP दा केसे सुपुना केसे की कामुचु जेसी ILP की स्टूडेंट विंग की कन्वेनर ओय हायब्रा सब्जेक्ट टू करेक्शन को हाने गे तो अदु माइना ताबनी ना अदुदे जैसे ILP सिदा पुलाप तौरेरगा मदुना चिंग तम पुनमकी म्यूट याहोलेरगा गवर्नमेंट दा निंगसी जन थमगा हाने की बिल अहुमदो एंटी ट्राइबल ने हाइदना भाव तानादना तौरिबदो भाव तानारगा सिगे राजी सिनी हिलेरा कमिटी दा खनबम थोकपन सिनी थोकतबन सिनी हाइबा हजिक्ति यामना अंडरस्टैंडिंग दको मची तौरकदब सुमालेबा अदु गवर्नमेंट सु याहोरे हेरगा निंगसी जन खनरगा मदो कोई हजूजिक लेरिबा लोगी मनुंगदा मणिपुर असेंबली नंगम जबदा मणिपुर पीपल्स प्रोटेक्शन
bill haidana ek haidana tawgibedo adugum megi mongda wakal marul mari loina ma chingna yaningoi tabasu yahonda ba aduga ching chu tamchu polap kanna begi adugum megi mechanism ma puthoga tawbase masi constitution ne yaba potne anobo bill sem targadi anobo bill du da कोई नॉन इंडिजिनस न तबसिंग न यलहुमी न तबसिंग अदु दे लोन वोट लेवा या हंदबगी अदु की दे क्लोज अमा हाप्सन मसी मसी क्राइ फाउ या गदे अदु दे नन इंडिजिनस न पल्लु दरकसु या गदे बलोंदा दको अदु दे अखोई की मणिपुर द चंगक पचिंग से आईएलपी सिस्टम होजे अदु कोई स्टेट होम द चनली से इंडिया पुंबददी मदु याबगी नते अदु बो स्टेट होम द चने बा अरुणाचल मिजोरम नागालैंड असिदा मपानी मे चंगक पदा परमिशन सिस्टम मम तवे इन लाइन की मदु इंडियन लोग मनंग इंडियन स्टेट चिंग मनंग याब पोट ओयबा मरमदुना वोट लेप यादबगी सिदी कनाम तद लेति दनो जा वोट लेप शेड्यूल ट्राइब एरिया खतने यार वोट लेप यादबदो अदुसु होजेकी पोट अदुदे याव याये होजेकी पोट अदुदे इन लाइन परमिशन सिस्टम मम सेम मजिदा मपानदेगी चंगकदब सिंग से चंगकनो हाइबनते को अर्थसितुलान हलदी कम्युनल चंगबदी याय चंगब याय यागदो रेगुलेशन में मखादे चंगो हाइबनी अदु वोट लेप यादे हाइबसमसु कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोले पदों हांग आयरगा लम के मपु इबगी मतंग लसु याय हाइदना हायरगा मचि तौबदे लम ट्रांसफर नन मणिपुरियम द ट्रांसफर तौबतारगदी स्टेट गवर्नमेंट के सिगुमा अथॉरिटी अमदिगा आयाब लौगदबनी हाइनि यावबा अदोरदी मदु सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन लो ओयरने आबा अदुगा बहुत लेपा इंडियन सिटीजन पुनमक चा माने मणिपुर देगी तमिलनाडु द लेपु भी है अदुदेगी आंध्र प्रदेश द लेपु भी है मिजोरम के अमचो आंध्र प्रदेश ला कर्नाटक दा म कादना तोगिदो अदुना अदुगिदी लोनि या अदुगी मेकानिजम अमा अखोना पुथोकताय अदुसो अदुगी हाइरिबा मरक अदुदा गवर्नमेंट इंडिया ने यारक्तरकसो यानना बाय कोइना थेंगननि हाइना खलगा थेंगनपम थोकदु थेंगनरगा अदुमबा नन मणिपुरी सिंग चै असुकी ममंगदा लेरक्तबना बोलेपा यारोय अदुगा बोतर द यावबा यारोय बोतर द याहंदरगदी बोलेपसो अमु याद्रेदना बोतर द यावबा यानी अदुगा बोलेपदि यारोय हाइदना औतर मणिपुर के तौरिचे सिगुमबा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा मानबा पोट अमा आइदि मदुगी डेमोक्रेसी की वाहन थोकतु लेहनदबा पोट अमा अदुदि ओहनदबा ओहनबा यारोयबा मरम मदुना अखोय करम हाइन तौरगा आइदा वोटर लिस्ट इबसिदि स्टेट की लेरिबा कांगबुना इदोरिमनिदरा मसिदा मिटोप सिंगसे मोइगी ममिंग से चई असोकी ममा बेजियार अम लेतारे अदुना 1951 72 अदु दु अन मयाम हाइने से अदुग मेगी पोट अम लेरकांदा अदुगी मतुंगदा लाकपसे मसी वोटर ओइबि यारोय अदु वोटर ओइबु यादरबोर्दी बोल लेप यारोय हाइबा मेकानिजम ममा मदु अदु बोजा वोटर ओइबि याबगिसु मदु खले दिलुबा पोट ओइबा वोटर ओइबि याबगिसु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना या पीरी बनिना पुनमक्से थेंगनाबा मदि चंगेबा हाइबदी सै नागालैंड गिदा हाइरिदो नुपी के होम थोपी की अमा 33% रिजर्व तौगदबनी हाइबिसी लो ओइरबने लो ओइबा हाइबदी कोई पंचायत टाउन कमिटी द म्युनिसिपैलिटी द चनरबने बा मजे मोइदि तौरो हेबा ngame मदे पीपल न लेप खरबनी अदु के जमन को जो पीपल न बो याम नो लेप अदु कोई मखो की ओइबा तो आर्टिकल 371 ए द काय हाइबदगी याम चौबा अदु की इरांग मसु लाइगिबनिना मोइना ngमगी हाइबा तारे अदु अखोई के सरुक्ता मणिपुर के 371 सी जे सेम दो ओन हाइ ताबनी सेम दो हफ्ता तो मतंग से ओजा न कुमार तन लाक्से ओजा करी हाइबनी ओजा करी स्पेशल अरेंजमेंट तब मथौ ताई एंड खन बी अखोई येलो मिसिंग से प्रोडक्शन पीगे हाइबा तारे अखोई राज आइन खंजबदा मल्टी फ्रोंग ओइबा पॉलिसी खरा अखोई सेम दरकार नै मरमदी करिगिनो अबो अखोई हौजिक सी यामना आइना सुम उबा मतमदा मपानदगी चंगा इबा मिसिंग सिगी मखल से अखोइना उरिसे चुमना स्वाइदा स्किल लेबर ओइना अनस्किल लेबर ओइना लेबरर ओइना संगागा मतम खरा थबक तौजरमगा सीजनल माइग्रेंट्स ओइना हनगिबा अदुगी माइग्रेंट्स सिंगुदि अखोइदा कैसु यामना मोय खुदोंग तिनिगाय ओइत्र विथ एन इंटेंशन अमगा लोइनाना मरु ओइना अखोइगी हौजिकसी बांग्लादेश तगी चंगा इबा मुस्लिम मयामदा संदोरेसी इंडिया दा नतना मिडल ईस्ट की तोंगान मफम दा बॉक्स संदोखरबने मसी लातना हौजिक म्यांमार दा रोहिंग्या की प्रॉब्लम लातना मोय सिंसी बांग्लादेशी नि अदु तौबा यादे खोटपगी हाइबा लेबगी सिगी अखोइगी चुमना स्वागी एरिया साउथ ईस्ट अखोइगी साउथ एशिया हाइ तारि सिगी एरिया दा मिडल ईस्ट यौना तौरिबा संदोइबा मफम जी लेबनिना
मोइना तौरिसि मफम अमदा मी से चंगसल लाए अदि चंगसल लगा मथंग मथंग मरी मता सुम पुसल लगा पॉपुलेशन से हेंगटला कांदा मदुगी पॉपुलेशन की परसेंटेज दो यामखला कांदा भोट लेपिनी दा मसी खरदा परसेंटेज खिदमक लैबो ओइरगदि कैदोंगे रजु भोट लेपसु कारोइ दबगी पोट लेबनिना लेपनद्रिम ने अदुना सिगुम्बा पॉलिसी सिंग सुसु लैबनिना अखोइना चंगा इबसे कोमाइ तौदगे मरुइना बांग्लादेश हमदगी चंगा इबा अदुगा खोइगे करी हैनी अखोइगे म्यांमार गा मणिपुर गा लैबा याम पोरस ओइबा अखोइगे बांग कैनो सिदैदा अखोइ स्टेट का इंटरनेशनल बाउंडरी से पोरस ओइबनिना असोमदगी चंगा इबा सिंगसे सिगी वेब सिंगसे मसीनी आई मोटदी मकोइसिनी याम इंपोर्टेंट ओइरिसे अखोइना होजे खन्नबा याबागी पोस्ट सिंगसे अदुना हौजे अखोइ ngasai खन्नदि खन्नरे ऑनरेबल एमएलए मगिनी मसी अखोइ कैनोबुदी ओइबा याय अदुना बांग्लादेश तगी लाकमनते अदुक्तगी असिदा तारे ए खोले हाइबा मयाम सि लैबनिना अखोइना लीगलगी ओइबा फाइट मसो अखोइना ngasai हारिबा अखोइगी स्वाभिमान अखोइगी प्राइट सेमजरेगा अखोइगी लीगलगी ओइबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा हाइबा याबा पोस्ट सु हाइबा अदुगा लोइना लोइना स्टेट सिदसु अखोइ मियामना कॉन्शियसनेस अमा लैबगा लोइना अखोइगी करम्बा मखलगी पॉलिसी रेगुलेटरी ओइबा पॉलिसी खरा सेमगा मणिपुर गवर्नमेंट स्टेट की लेवल द तव याबा सम चंगई बसिंगजी फॉरेनर ओइबदी लोगी मतुनदी फॉरेनर ओइबदी चंगबा सुया यारोय हाइबा तोंगान बन लैजरबनी अदुबु लैना लैना आइन दु लैना संगजल इने बा बांग्लादेश के संगजल इस इम्प्लीमेंट लैना संगजल इनी आइन सुमै फॉरेनर संगप थिंगबगी आइन से तो कन्न लैरबा आइन मधु मया यावदबा कै ओइ लैरिने बस अदुना सिगुम मयाम सिदा अखोइना हेना इफेक्टिव ओइदा लैरिबा आइन से हेना मया थौहनबा हेना मधु फंक्शनल ओइहनबा अदुगा अखोइ मियाम नसु हेना यानता से खुदम मा इ हेता हाइजेगे अखोइ मणिपुर लाइबा मी मयाम से बिहार दगी कैदि लाई अखोइना बुदी मोइ संगनोइ अखोइना कैदोगी अखोइगी युमदा थबक सु मतमदा मखोइदा लैंग्वेज प्रॉब्लम लेहनदे अखोइना हिंदी एक ngange प्रॉब्लम नहीं तरे लाइब मणिपुर थबक सु चलु नै मरम दि मणिपुरी खंगद्रदि अखोइ थबक सु ngam मणिपुर दि चलु मोइ दम हिंदी ngam ने का लोन की प्रॉब्लम नहीं तम सी अखोइ द सिगी कॉन्शियसनेस याम वाले अखोइ द मी म लाइ अखोइ की चनबी हौनबी मतुंग इन मी सिंग लुना तौबा अदि नुंगा हन बा अदुम बै वाखलोन लैरमनिना मसिगी पॉलिसी अखोइ लैंग्वेज मणिपुर कनागो मखर मी थबक सु बलागनि मोइ द मणिपुर हायनबा हायरका सुजसन हाइतो तोकजसन मसिगुम वाकल गासे अखोइदा सिगुम अदुना सोशल गी ओइबो पॉलिसी लीगल गी ओइबा मिजोराम अदुमाइ तन तोंगान मल्टी प्रोंग ओइबो पोट खरा कोइ संसन बच्चा जुमें खले अदे अनि सुबा वाकल लोन नंगा साइ कोइगे एडवोकेट साना ताकपीबा याम सेंगना हारगा अखोइना डिवाइडेड ओइङैदि सेंटर न कैदोङैदसु अखोइदा अमन नत्रगा अमदा सुंता तार अदुना अखोइ लैमिनरिबा मणिपुर लैमिनरिबा कम्युनिटी 53 से मसी मागी इंटरेस्ट ngang नबगी होलबा तौरिबा पुनमक्से लोइनम मणिपुर गिनि हाइबो वाखलोन से पुन्न फमिनरगा कलेक्टिव ओइबा वॉइस मखोइना पीबा ngam अखोइना कलेक्टिव ओइबा वॉइस अम पीबा ngam कांदुदनेबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न तादोइसे नत्रगदि ए नोइगिदो पिनिंग बनी ने अदुबो सी कम्युनिटी सिने यादरे नोइगिदो तौनिंग बनी ने सी यादे ना अखोइना आंगांगी लाइरिकता अखोइना तमकपा योंग द तन येनबै फिबम द अखोइ म्याम से कैंद साकथुंग फंगोय मसी मसो अखोइ खन्नमिनबा दरकार लेरे हौजिति अदुना लाइबा नोबो सरकार न सिनसु मयाम योना खन्ननबा कन्न होनरिनिना हौजिसि केसे न ngसाइगी लेपा यारोय हाबि वाखलोन म ताई मसीदि अखोइगी लोइनम इंडिजिनस चिंगी हाइबा लेते दमगी हाइबा लेते अखोइगी प्राइड छोलकदोनि चुराचानपुरदसु मपानदगी लाकबा मोय अमना कनागे रिप्रेजेंटेटिव ओरगानि मोय प्राइड छोलकदोनि मदु एनी छनापति दे थोकपा याय उखुल द थोकपा याय एनी तमेंगलोंग द थोकपा याय भेली द थोकपा याय जिरीबाम द थोकपा याय मसी पुनमक्सि अखोइगी प्राइड छो इन हाइबसिगी कमन अंडरस्टैंडिंग अम खक्ता अखोइ कुमाइ तौदना अखोइ कलेक्टिव विजडम अम सिजनरगा अखोइ मयाम जे पुन्न लेपगा गवर्नमेंट अम दिया द वॉइस अम पीबा ngamnaba honabase masina khwaidagi strategic oiba first the priority se masida piraga mup ama tawdragadi akoina swaida masye tanaraga launaba oiragadi government of India da maton thoga kaim phangda okay masida supplement tawena pani ja habi akoina tongan na chalaba cookie singna cookie homeland ge wafamda adum ngaudna leraba aduga ichilnau naga ichilnau manipur gi lerip singsina akoi naga tabalam kai ge adu tawne haibi gi leraba aduga akoi maitai na tongan na aduni hairaba pangal na aduni hairaba chi oitho oyaba maram maduna sai jati kontraga manga taru ai du da tongan loina ma haru du chomlapna mari tho asi tampaki maitai pangal aduga cookie amsunaga hoji naga nai khangna kharamni na ko adugumba mayam se masi punchil leraga manipur pummigi interest ta ekoi wok tominabam changyaba natadana
Nagagi chilno chingna ekoi di framework agreement gi chi tawraga ekoi na tongan na taba adumba naga contiguous ki oiba port ama tawni alternative arrangement ama tawni haiba port chima adum leiraba aduma oiraroi adigi ku ki taba mafam mayam se machi ku ki homeland semgadam ne hapchi leiraba maitai gi maitai state semgani pangal gi su Islamabad semgani na hairaba adu di pungkai kai ne ba aduna masigi tongan na tanna bhona rapase machi ekoi kara bahai kara kanman gadra yei thek pachum na okay Manipur gi apun masaktam bu singna rapase government na madu yei thek na ba karma lo no ama semeraga to ta ha ji ki government na chu yam kanna ekoi apun ba saktam thogai na bhona badi yaro haidna ko mena hairin ko maduna dum lamsam haiba chu aram ye thabak oina Karimba, ekoi apun bagi saktam ekoi community ama ekoi marakte to khaina tarage ekoi lam khaise adu tawrage haiba pol lakpada madu tawhunba yadana ba laipa ki wangang bada 124A dana India go na sedition lady dana laipa ki government ke mayokte yam kanna ngang bada haidi chomnis criticism pibudi yaiko adu ki lawu khongma yai adu nataba government to India city adu ni ga harga di sedition stable ya ba adu maina Manipur ke minister se adu ne machi de anti tribal minister ni natra anti Meitei minister ni haiba chi gum report se lehen me yadana ba machi ningthi jana control tongna bahona ba ma change ba aduga hojiki leiri ba sida akoina pula punna Manipur da leiminari ba jati punamak ase akoi hoji mapung da di official or ne di assembly da opposition ruling haidana magi ideology ki khaidok na badum leire aduga pulap na ruling da tribal su aduga muslim su aduga kan Meitei su noina yauri opposition da su chap manana ase yauri aba adu congress da BJP da aduga tei dol sing da machi pulap yauri aba khaidok na de aba chumna gi civil society organization da akoi na adugi aduna sina integrity ga aduga na khaidok charab su akoi official oina political ko ni tawre ba aduga ngasai ge rana ko haibu da amatanga hapchiningi lol khangdraga di sason tawbase sason tawba loina na employee singje MPS da tawbada nan Manipur yaurami haiba aduga MJS grade 1 gi lobada nan Manipur train thoi yawe na problem o joina ga lauri ba khoi mayam na lauri se bar na ga asigumba mayam se masi thokta ba aduga mapandegi governor gumba aduga atai te chobo official sing bureaucracy mapandegi sulak taba yadaba yauri abako ekoi gi sida loina leibana taba amaga tawbani na adu mapam sida Tamil Nadu da tawbugumna mapam sida ekoi chaba thabuk ta dana governor hairisi chai manga leidoini governor se chahi manungja Manipuri lol ngang manga moitro pungmari degina taruk phauba tawraga mamangai da chai kunthra ni phumuki mamangdara secretariat ta akhoi pungmari degine manga phauba IAS official mayam se Meitei ron tambi bahin leram me aina sopa my knowledge is concerned chai kunthra ni phumu pharagadra adu maina governor degi horaga aduga tongan ba secretary principal secretary ni chingba toriba mayam se masi Meitei role se masi nganghal leraga sasun tawba simachu darkar leba samna hairabda Russia da Dr. Tamachat pada Russian loan chaya amagi ani ki manung da haitaba yate ba China da su chamana German da su chamana adurdi aduga America gumba England gumba English ke ojabu de ko sida chum leire ko aduna tongan ba English na medium oida ba Japan oiro China oiro German oiro Russia oiro Cuba oiro moida lairik Tamachat pache moi marol si hayalla ba moi marol du da tamme ba subject to correction ayam bana haita adu maina Manipur kita thabak tawriba punamak ase Manipuri matam pigede bani tha taruk or Meitei ron se adam lu banate tha taruk te yabna du chahi mairo masi pigede bani aduga ani subadana achai gi chigi mari lena pada Tamil Nadu da tawbugum akoi gi Hindi gi advertise punamak se English ki advertise punamak se Tamil lol ta tawya aina chahi tara muki mamangda chalu beda loina mak hando eba aduga je Manipur ge so Meitei ron da tawba yaure akoi ge kari hai mahi ge advertisement da adugi matam oirasi ga ina haiba khotpa aduna chingma lera sumaina loina mak si onthokpa aduga amu politically so aina haining ba mateng le masi lo na thambani ngasi haido ge
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯕ ꯁꯤꯛꯈ꯭ꯌꯥ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯊꯣꯜꯂꯦꯕ ꯍꯤꯟꯗꯤꯕꯨ ꯃꯦꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯁꯊ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯁꯊ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯩ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯨ ꯅꯥꯜꯍꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯨ ꯅꯥꯜꯍꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯨ ꯅꯥꯜꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯕ ꯁꯤꯛꯈ꯭ꯌꯥ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ स्कीम की ममिंग में स्कीम की ममिंग से सिजो मादा हिंदी की दुरा अदुम हायोबा अदु विदिन ब्रैकेट सर्व शिक्षा अभियान है बच्चे मा सर्व शिक्षा अभियान है चुमा ई खंग देबा अदुरदी करिनो शिक्षा है एजुकेशन है बिने अभियान है दी मदुगी स्कीम मम है बनी अदु माइना मैथुरो न पुथोगा थम्मदा मसी एंटी हिंदी ओइन उगुद्रा है दु उभम थोकते खले हिंदी के असे मुले चु लेहलोबा अदुगा अखोय लमसी के लोसु थम्मनिंग इंटीग्रेट तो मथक टाइम ने अदु याम मरोइबा ओजानी न ताकि बा खोगी कोर पॉइंट्स है तारे कोई फोकस कदुरिबा सागल कदुरिबा कोई इहो दरा तरगा बिल अमा लाखो फोगी स्टेज से कोई मयाम से तोंगान फुरुप मयाम से कलेक्टिव डिसीजन अमगलोना अमगा यानरगा बिल से पुथोप तारगदी नत्रगा मसी की मूवमेंट सेंटिमेंट सी सेंटर दी होनब तारगदी सेंटर न सोइदना कंसीडर तौने हबनी ममांगदसु बिल पास तौरगा सेंटर दी हारक बसी कोई तोंगा फुरुपसिना लोइना याबा बिल अमगा अमुक सारो हारखिबनी मरमदना फुरुप मयाम से लोइना पुनसन मथौ ताय हबनी अखोई मसी कलेक्टिव लो चरु दब तारगदी डिवाइडेड ओइना चटप तारगदी मसी अचीव तौब ngam हबनी अदुबु एट द सेम टाइम कोई इंडिजिनस सिंगबु यनौमी सिंगबु कंदब यादि हारिबा वाफम असिबगना अखोई मसेन के मरक्ता अमुक डिवाइड तौबरा है क्वेश्चन अदुमदी अदुमक लेरी ऑन देन और ngasi वनदी मन होने थरम से मतंग स्वाद लोचन जरगे ngasi की थरम से दा ओजा नबकुमार ओजा ओजा मनी लिंगबेक थरम से बथवा पिके अमदि मपुं फान गिदम तो ओजानी बु अमुक हना थासो मलक चरी अप्रिशिएट योर जर्नी थैंक यू मसिर ngasi की मन होने के थरम ngasi की एडिशन से कदम तौबी बगे को खान बिर पे यागनी को ईमेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा को ये फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा join to biraga comment and feedback tabir payagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthambam signing off. Kurumjari.